Ih, getar bener ini, getar nih. Waduh. Dapat juga cetan ya dari Facebook. Gua ajak ketemuan aja ya. Coba. Tapi jauh banget, Lok Bango. Ini mah kudu gua ngajak teman. Tapi siapa ya? Jawab dong. Tadi nanti dia aja kali ya. Kali aja dia mau ya. Lok Bango. Break. Antri gua. Mantap apa? Yuk. Mana? Gua di Lok Bango. Udah. Ya udah, ini baru CS gua nih. Udah ya, gua mau rapi-rapi dulu. Jar mantap. Ya udah. Jar. Nah. Mantap ya bodo amat ah. Bagaikan langit sore hari berwarna biru sebiru hatiku. Udah wangi, rambut udah klimis. Ya jalan aja nih. Ya, si Japrik masih tidur baik. Bangunin ah. Nik, bangun. Gua udah ganteng nih, udah rapi. Ya udah, tapi gua nggak ada motor. Ya udah dah. Di motor abang gua ya. Ya udah, Udah, mantap. ntar gua kesini lagi. Awas aja lu kalau masih tidur lu ya. Ora udah. Ya udah, mandi dulu nih. Mantap. Kicir. Iya, bisa dah ya. Dah. Itu motor ribet banget nih, segala putus lagi nih. Suwe. Bagian dah. Malam minggu. Ayo pergi ke bioskop. Bergandengan sama pacar nonton Cowboy. Oh, lu mau pakai sabun? Bentar. Mau pakai sabun dulu ah. Motor abang gua noh, pakai dulu ah. Wah, ada kuncinya tuh nyanteng. Gua bawa aja ah. Motor kunci. Bang, gua minjem motor. Iya, ambil aja. Motor gua kemana ya? Pesan tadi pun sini mau gua dikunci. Coba gua cek ke depan. Aduh, mau dah. Ngapa lu? Aduh, motor gua hilang lagi. Lu ngeliat motor gua nggak bang? No, motor lo dibawa ade lu no. Oh siapa? Ade lo. Buset, bocah mau gua cuci motor. Gak anterin gua yuk, kita gebukin. Males gua mau nagih utang dulu gua. Ya udah. Ya elah, break. Lu mah masih tidur baik. Break.
break. Udah break ayo, break gua nih udah rapi. Ayo. Tuh, motor udah ada tuh, motor tuh. Ayo cepetan. Ayo. Break. Ngeselin banget lu. Kalau tidur lah kebo ya kebo. Dasar lu kebo. Udah amat. Latin lu, gua kerjain lu. Haha, mampus lu, gua kerjain lu, break. Kalau tidur kayak kebo. Udah cukup segini, Ge. Mampus lu, tidur mulu lu kayak kebo gunting lu. Sialan banget si Caplang, gue disiram. Awas lu, gue kejar lu sampai mana, Ge. Wah, si Jabek marah itu mah. Nunggu lari dah. Gak kepicar. Woi, Caplang, PA, goblok. Woi, woi. Ngapa? Bang, lihat bocah lari nggak tadi? Sonoin no, lari no. Sonoin, beneran? Iya. Ada, makasih ya bang. Mana abang gua? Oh, si Jabek ke sono. Gua lari kemana ya? Sono aja. Ngap gua. Kenapa lu? Duh, peranakan gua turun dah. Gak si Caplang nggak sih lu? Sono kayaknya lu lihat Caplang gua disiram. Udah, sama gue Ge, motor gue hilang. Ayo sono Dah. yuk. Uset deh. Jauh banget lagi nih. Apaan ini ya? Uset deh, bos sampi, tai sampi. Gara-gara tadi nih gua nih ngerjain abang gua sama si Jabrik. Jadi gua kena batunya ini. Baunya minta ampun. Buset, bocah. Lu ngapa? Hah? Aduh, rete kebo. Koren lo, kata Udah koren lo. Mampus tuh, makan tuh teh kebo. Ayo break, kalian. Yalah, ini mau gua apak banget gua. Udah ngerjain si Jabrik, ngerjain abang gua, jadinya gue yang kena ada sendiri, kena batunya. Ya, ini mah gua gagal dah, ketelep bangok. Mana gua punya nyapel ke rumah cewek gua. Ya elah, gimana ini ya? Bingung itu.